mislim da ova večera nije moja, da to nije moj događaj, nego zapravo događaj izvanredne udruge Sve za nju kojim smo i usmjerili sredstva jer stvarno rade briljantan posao i zaslužuju svu pohvalu i svaku pomoć. Jako nam je drago što se večeras nalazimo ovdje na večeri sa porukom gdje je voditelj i domaćin gospodin Bruno Šimleša koji nas je prepoznao našu udrugu Sve za nju, udrugu koja se prvenstveno bavi psihološkom i psihosocijalnom pomoći ženama oboljelima od karcinoma. Prvenstveno poruka sa večerom je znači poruka gdje se žene druže, gdje imamo neko zajedništvo. Jako nam je lijepo danas ovdje. Zahvaljujemo se gospodinu Bruni Šimleši i istovremeno naša udruga dobiva određenu pomoć i na taj način da može i dalje perspektivno raditi u budućnosti. Večera s porukom i prekrasan projekt, evo baš sam iznenađena. Krasno je da se čini dobro djelo baš za dobru stvar. Bruno je odabrao udrugu Sve za nju s kojom evo ja on surađuje godinama. Borba protiv raka dojke je jedna od važnih stvari za svaku ženu. Mi smo predložili 3 jelovnika, Bruno je odabrao onaj koji je on želio, to je bilo bruscheti. Zatim smo stavili fuže sa crnim tartufima, pači konfi i desert čokoladni duo. Večeras ovdje niste zbog mene, nego zbog njih. Radi se o sjajnoj udruzi Sve za nju. Radi se, za one koji ne znaju, naravno udruzi koja pomaže oboljelima od raka, ali i njihovim obiteljima koji rade fantastično. Ja nisam lak na komplimentima, nisam lak na tome da doista barem ovako jasno i ovako glasno, bezrezervno nekoga pohvalim, ali nekoliko je mojih prijateljica se našlo u situaciji da mi je potrebna njihova pomoć i da im je u trenutku kada su i one same zbunjene ili zagubljene ili nesigurne potrebna ne samo stručna pomoć nego i ljudska pomoć. Ljiljana je najhrabrija ratnica koju ja znam. Ima opako uporne beštije u sebi koje već ponešto godina, a baš su tvrdoglave beštije. Ali ti si tvrdoglavija i snažnija i jučer je došla iz Splita, odnosno jučer je bila u Splitu i jučer je došla iz Splita. Sa još jedne terapije i bez konkurencije, baš najhrabrija ratnica koju ja znam. Mali savjet, ako ikada budete imali nekoga ko se nađe u takvoj situaciji, ne morate mu ništa pametno reći. Samo ga saslušajte, samo ga zagrljajte, samo budete tu za njega. Ljudi pokušavaju, ljudi ne znaju kako, nije to ništa strašno. Ljudi ne znaju se ponašati kada neko prolazi kroz neku tešku situaciju. Samo saslušajte, nemojte ništa pametno očekivati da morate reći. Pružite puno više emocije i puno više podrške jednim zagrljajem i jednom toplim osmijehom. Sjajni entuzijasti, sjajni ljudi, ogromna energija i ne može to znati onaj ko nije proživio takvo iskustvo. I to je nešto što ih pokreće i ta energija, s tom energijom oni jednostavno sve nas pokreću. Moram priznati da je ovo jedan projekt koji doista je lijepo podržati, uvijek je ugodno podržati stvari koje se bave nekim humanitarnim radom. Posebno me se dojmio ovaj dio kad je Bruno pozvao baš gospođu oboljelu od raka dojke jer tu tek vidimo ono stvarno što činimo i što možemo učiniti i treba uvijek pomoć.